I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju najnoviju epizodu. Nadam se da vam se svidjela ona moja stara epizoda. Prošla epizoda nije stara uopće, znači snimljena juče. Ja ću da snimam, znači definitivno, i također imam nešto u Minecraftu, znači updateovao sam Minecraftu, update imao nešto super i snimat ću sljedeći put Minecraft. Sad sam snimal najnoviju igricu. Ću da igra Easy Player. Čekaj, da. Player. Ok, evo ga. I kao što vidite ljudi, igramo igricu jednom ludom čoveku koji nas bukvalno juri. On je mesar i on nas juri dok nas ne ubije. I ovdje je cilj da se mi sakrijemo dok nas on ne uhvati, da nas on ne uhvati. I ajde sad ću da počnem. Dobro, sad evo ne znam, evo kad sam kliknuo single, to je za jednog, uzet ćemo kog igrača. Ja imam žutu kosu, pa ću uzeti ovog sa žutom kosom. Ok, kapiram. Može da se sakrijemo u raznoraznim mestima i... Da, ok, znači... Sve treba da se uradi. Da kliknemo, da izaberemo mapu, sad mi je jasno. Evo nas. Gdje da se sakrijem? A ja svako pomeram, ok. Urerno. Kako da uđem? Ne. Shvatam. Ljudi, kao što vidite, ja se ovdje sada krijem, ovdje bi sad trebalo da uđem. Da, ovdje bi se trebalo da uđem. Evo kad istekne vreme. I vidimo se da treba. Evo samo što nije 2, 1 i... Nije mi jasno. Ljudi, skapirao sam kako suđem. Ja se krijem u televizoru. Ovdje mi nikad neće naći. Ljudi, evo nas traži, bukvalno. Da li će da nas nađe? Da li će da nas nađe? Što misle? Neko je igrao sada Minecraft i sada ga je uhvatila. Štreber, naravno. Ono ljudi što se značimo, znači... Bilo očigledno će biti u kompu. I da, ne. Ne, Emilija, sorry. Što mi nije žao. Ajde u rernu. Idemo mi u rernu. Sad ako budemo rešpečeni, neće biti dobro. Možda se ipak ispalim. Nemoj montu u rernu. Nekog izazovi se. Ok. Brže. Jedva sam ušao, zauzeta su mesta bila. Ovo je sad bitka za mesta. Previše očigledno 100%. Dobro, nemoj ovdje, molim te. No. Dobro. To! Ali me igrica hoće. Evo ga Miloš, to je bio Miloš.
Ne. Evo, ja sam sad mrtav 100%. Znao sam. No. Dobro, koji sam ja bio mesto? Evo ga, Dače Per, civilian. A, mi smo civili, shvatam. Ništa, nema vas. Ne. Bitno je da smo bili blizu.